Kivu y'Amajyepfo umuriro wongeye kwaka. Kivu y'Amajyepfo umuriro wongeye kwaka. Ubu noneho ingabo z'igisirikare cya M23 zongeye kuzinga ibyazo zirahunga, zongeye guhunga. Ni nyuma yuko ingabo z'u Burundi zishinze ibirindo bikomeye cyane ahangaha mu Bibogobogo. Tugiye kureba by'umwihariko ibice M23 yamaze gusiga, yamaze kuvamo. Tugiye kureba ibitero kabuhariwe biri kugabwa ku birindo bya M23 byayibujije amahoro muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari y'Amasisi. Amakuru yamaze kumenyekana, na amakuru atari ivumbi. Ariko mbere na mbere reka mbanze mbifurize ibihe byiza, reka mbanze mbifurize kugubwa neza inshuti zacu, bakunzi bacu mukomeje kuba natwe, aho mudukurikiye, aho mutwumva muherereye hose hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Tubahaye ikaze rero, tubahaye ikaze mu makuru yacu. Ni amakuru udakwiye gucikwa, ni amakuru udakwiye gucikwa. Ariko niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukaba wifuza kumenya ukuri ndetse no gusobanukirwa kurushaho impinduka zose zikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, dufite amakuru menshi cyane. Rero abantu mukande kuri subscribe, mukande like niba usanzwe ubana natwe, kandi nta cyakubuza gukanda kuri like ni ikintu cyoroshye cyane, ni ugukoraho ubundi ugakomeza gukurikirana amakuru wamaze gukurikinga. Biba byiza cyane kandi iyo abantu banasharinze ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo babashe kumenya ukuri kubibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Abo dusanga tubana nabo barabizi cyane, barabizi gahunda ni ya yindi. Amakuru tuyazana uko yakabaye, hari n'ibyo tubabwira badashobora kumva ahandi kandi bakaza kubona ko ari byo. Ngira ngo ni kenshi cyane twagiye tubabwira ibitera ingabo z'igisirikare cya Kongo zagiye zigaba muri Kivu y'Amajyaruguru, bikaza gutangazwa nyuma ubukana bwararangiye. Twebwe n'amakuru tuyazana ako kanya, nta byo guca ku ruhande. Nshimira kandi rwose by'umwihariko inshuti zacu zikomeje kubana natwe umunsi ku munsi, abantu bose badukurikira bari hariya ikota amasimbi ku mugabane wa Amerika, i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya. Ni benshi cyane badukurikira, abantu badukurikira bari mu gihugu cya Kongo muri teritwari zitandukanye, abari mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda, Tanzania no handi hose hagiye hatandukanye. Twamaze kugira mu gitondo cya kare rero, twamaze kugira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Ubu turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2026. Mbone no kubifuriza umwaka mwiza. Uyu mwaka rwose uzababera ibyishimo, kandi tubasaba umugisha ku Mana. Ibyo mukora byose Imana ibaheremo umugisha. Tudatinze ubu noneho muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru harimo haraturuka andi makuru atandukanye n'abantu benshi bari basanzwe bazi. Wenda turaza kureba mu mujyi wa Goma uko byifashe kuri ubu n'umujyi wa Bukavu, kuko amakuru avuga yuko uburyo imyigaragambyo yateguwe mu mujyi wa Goma igapfuba hifashishijwe uburyo bw'igipolisi n'igisirikare mu gucecekesha abantu, byaje no kugira ingaruka tuze no kurebaho. Ubu none biravuga ko mu mujyi wa Uvira ho bikomeje gututumba, kandi amakuru avuga yuko ingabo za leta cyangwa se guverinoma yiteguye gufasha no gushyigikira abaturage bari mu biriya bice. Tukiri kuri icyo kintu rero, ubu noneho leta ya Kongo yafashe umwanzuro. Perezida Félix Antoine Tshisekedi na guverinoma yiwe bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane. Ni umwanzuro urebana no gukuraho abarwanyi ba M23 muri ibi bice byose izi nyeshyamba zari zirimo. Nuvuga ngo uyu mwaka w'ibihumbi 2026 uje ufite icyo bita impinduka, cyane cyane ku birebana n'igisirikare cyangwa se ku birebana n'imiterere y'urugamba hano muri Kivu y'Amajyepfo. Rero ubu nuvuga ngo ingabo z'u Burundi zamaze kwambura M23 tumwe mu duce tw'ingenzi. Abantu benshi bahirukamo M23 ikiri
muri Baraka, mu bice byahariya muri Baraka, muri Kivu y'Amajyepfo, muri Fizi. Baheruka zino nyeshyamba zikiri ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Aba barwanyi bakiri muri biriya bice ndetse banagaba n'ibitero. Noneho bamwe banaheruka inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikiri muri bino bice byo muri za Makobora n'ibindi bice byegereye umujyi wa Uvira. Ariko ubu noneho icyitwa operasiyo ingabo z'Abarundi n'ingabo z'igisirikare cya Kongo n'ibikoresho bari gukoresha, izi nyeshyamba ziri kwibwiriza zikava mu nzira zigahunga. Ibyo Burundi bwatangaje ko butazihanganira M23 muri Kivu y'Amajyepfo byatangiye kugaragara, ndetse noneho abasesenguzi bemeza ko uyu mujyi wa Bukavu n'umujyi wa Uvira izi nyeshyamba zishobora kuwutakaza. Nuvuga ngo leta ya Kinshasa cyangwa se igisirikare cya Kongo cyamaze kubona yuko bishoboka ko M23 ishobora kwamburwa biriya bice. Mbere yuko tugaruka muri teritwari ya Masisi noneho nyirizina n'ibindi bikorwa biri gukorwa muri teritwari ya Walikari no muri Rucuru, mu gihe abarwanyi ba M23 bari bamaze igihe baranze kubahiriza ibyo basabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi nyeshyamba zari zaramaze kugaragaza ko zitazigira n'umunsi n'umwe ziva mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zihegereye. Ariko bitewe n'imirwano yabaye ahangaha muri Fizi, imirwano yabaye muri Baraka, M23 ikagabwaho ibitero kabuhariwe bitunguye. Ibitero byayishegeshe mu bundi buryo, igatakaza abasirikare benshi, igatakaza byinshi ku rugamba, ibitwaro byayo bigatwikwa. Izi nyeshyamba zafashe umwanzuro wo kuva muri biriya bice atari kubahiriza, atari ubushake. Nuvuga ngo atari kubahiriza ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abarwanyi cyangwa se kubahiriza amasezerano y'Idoha muri Qatar, ahubwo ari igitutu cyo kubona yuko n'ubundi nta yindi amahitamo asigaye. Ku mirongo migari y'urugamba ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi na nimugoroba, abarwanyi ba M23 batunze ibikoresho byabo, batunda abasirikare babavana mu nkengero twavuze haruguru mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, muri Baraka barahunga, hano muri Fizi mu bice byegereye Tanganyika barahunga. Ndetse amakuru anavuga yuko ingabo z'igisirikare cy'u Burundi zikimara gushinga ibirindiro bikomeye cyane muri Bibogobogo, abasirikare benshi ba FRDC, abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kwinjira ndetse no kugota uyu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira isaha n'isaha abarwanyi ba M23 bashobora kuwusezeramo burundu, kuko uruvuga ngo uyu mujyi baracyawurimo, no mu bice byegereye uyu mujyi baracyawurimo. Ariko mwibuke neza ko mu minsi yashize imirwano yabaye, izi nyeshyamba zasaga ngo ziri kurwana zisubira, nivuga ngo zisubira inyuma cyangwa se zigaruka aho zahoze. Hamaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane mu bice byo muri byegereye Makobora. Makobora ni agace abantu benshi kuri ubu bakomeje kugira ngo karacyegenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, kuko nyuma y'uko bakavuyemo hahita hashyirwa ingabo z'igisirikare cya Kongo n'ibikoresho bihambaye, bataka M23. None izi nyeshyamba nazo zisubira inyuma, zigaruka inyuma muri Makobora zije kujya gute kongera kureba ko zakigarurira. Niyo mirwano imaze iminsi ibera muri kara gace. Nivuga ngo iyi mirwano imaze iminsi ibera muri kara gace ni imirwano twavuga yuko ikomeye cyane, kuko abarwanyi b'ihuriro rya AFC M23 bakomeje gushaka kugaruka inyuma muri Makobora. Ariko bitewe n'uburyo ingabo z'u Burundi zongereye ibikoresho, zikongera abasirikare, abajenerali bakamanuka hariya, byatumye noneho uyu mutwe wa M23 ubona yuko ikintu bita impinduka zihari atari izisanzwe, nta kindi kintu kiri gukorwa. Rero nubanga abarwanyi ba M23 bakomeje kubona yuko iby'ingabo z'u Burundi ziri gukora
zifatanyije n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badashobora kujya gute kubihonoka, kuko izi nyeshyamba zijya gufata umwanzuro wo kuva muri biriya bice zabanze kugabwaho ibitero by'indege. Indege ziramba zirabanza zirabajegeje. Hari ibitero bitajya bitangazwa. Ni ngo ma 23 yo ikomeje kubona yuko urugamba rugikomeje, igakomeza abasirikare n'abaturage bari mu bice izi nyeshyamba zigenzura. Ariko noneho gutsindwa kw'izi nyeshyamba muri Kivu y'Amajyepfo, abaturage bagiye babigiramo uruhare. Ni ngo abaturage bakomeje kugira babigiramo uruhare, kuko bakomeje kugenda batanga amakuru ku ngabo z'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo z'igisirikare cya Congo FARDC, abawazanira ba FDL bafatanyije hariya, na cyane cyane ko FDL noneho leta ya Kinshasa yasabwe kwirukana mu buryo bwihuse cyangwa se kuvana FDL ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo rero leta ya Kinshasa ikimara kubona yuko izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje kugenda zihunga, nayo yahise yongera ibikorwa bya gisirikare, yongera ingufu. Aba barwanyi rero ntago bari gutangaza cyangwa se kugaragaza mu by'ukuri ibiri gutuma basubira inyuma, kuko twabonye yuko basabwe gusubira inyuma mu mujyi wa Uvira, ahubwo barushaho kujya mu bindi bice byano muri Baraka, bakomeza kuzenguruka muri Fizi, ariko bagiraga muri bino bice byo muri za Makabora, barazenguruka ahantu hose. Ariko ubu ngubu izi nyeshyamba zamaze kujya gute, zamaze kugenda ziva muri biriya bice. Ikindi tuvuye muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo z'igisirikare cya Kongo nyuma y'uburakari, nyuma y'ijambo ryatangajwe na General Sultani Makenga, akavuga yuko ingabo z'igisirikare cy'uyu mutwe biteguye gukomeza urugamba kandi bari hafi kurutsinda, bari hafi kugira Kinshasa. Urebye aya magambo nubwo yafashwe mu buryo butandukanye, ariko yakurikiwe n'icyo biti bitero kabariwe FARDC yakoze. Nuvuga ngo ikintu bita uburakari n'umujinya FARDC ifite, irimo irakoresha uburyo navuga yuko ari uburyo buhambaye cyane, kandi noneho abizi nyeshyamba ziri nuvuga ngo uburyo izi nyeshyamba ziri kurega cyangwa se kugaragariza isi yose, yaba Leta Zunze za Amerika, yaba bino bihugu bikomeye, yaba n'imiryango igiye itandukanye, ntago ari bwo buryo bari kubyumvamo. Kuko nyuma y'uko izi nyeshyamba zanze kubahiriza ibyo zasabwaga, ubundi kuva mu 23 yanze kusubira inyuma ngo ive mu mujyi wa Uvira, hahise habaho ibikorwa byo kwatakisha imbaraga zose Kinshasa ifite, kubera yuko yaba bino bihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga byasabye mu 23 gusubira inyuma. None zino nyeshyamba zanga kubyubahiriza, zigaragaza yuko zitagomba kubikora, zishingiye ku kuba zivuye ko abaturage batuye muri biriya bice badashobora kubona iki ubwisanzure n'umutekano. Ibi rero Leta Zunze za Amerika na bino bihugu bikomeye byakomeje kugaragaza ko izo atari impungenge zatuma bano barwanyi batava muri biriya bice cyangwa se badasubira inyuma. Ikiri gukorwa n'iki rero? Ikiri gukorwa harimo haraho icyo bita ibitero kabuhariwe, noneho bikomeje kugira ingaruka ku barwanyi ba 23. Noneho yanatabaza hakabura umuntu ugira ute utabara. Nuvuga ngo muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice byo mu teritwari ya Minembwe, Imurenge, Mikenke, Rwitsankuku, noneho amakuru yatangiye kuvuga ko ingabo za 23 zimwe zirimo zirerekeraho bita za Rubarika, aho imirwano yatangiriye. Ariko none bikavugwa ko izi nyeshyamba zikomeje gukora bino bitero mu rwego rwo kugenda basubira inyuma. Amerika rero yaburiye 23 yanga kumva, niyo mpamvu kuri ubu ngubu basa nkaho baciye ku ruhande, noneho bagashyigikira leta ya Kinshasa
mu buryo bweruye, bivuga ngo ubu ngubu ikiri kuba, ikiri kugaragara ahangaha mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ni ibitero navuga yuko biri ku rwego rwo hejuru, kuko inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje guhura n'ibyo twakita ibyago. Hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, abarwanyi ba 23 bakomeje kugenda bahura n'ibitero bikomeye cyane, ibitero byaturutse muri Nyabyondo. Nivuga ngo Kivu y'Amajyaruguru yose ingabo z'igisirikare cya Kongo zirashaka kubanza kwisubiza cyangwa se gufata utu duce tw'ingenzi, ari nabyo izi nyeshyamba nazo zikomeje kujya gute guhagararaho. Ibi bice by'ingenzi byo muri Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi umujyi wa Rubaya, umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, niho hantu hambere hibanze leta ya Kinshasa iri kwerekeza. Kuko nuvuga ngo nubwo noneho imirwano yakomeje kurushaho gufata indi ntera, ariko Kinshasa iyo iravuga yuko ifite gahunda yo kubanza kwivugana abayobozi bagize ihuriro rya AFC M23. Ibitero byabaye hano muri teritwari ya Masisi, ibyizi nyeshyamba zikomeje kugaragariza isi yose ko byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ari byizi nyeshyamba zisaba MONUSCO kwamagana. MONUSCO nayo mu itangazo yashyize hanze yamagana izi nyeshyamba, zikagaragaza ko ari ukwigiza nkana, ariko nta kindi kintu byakorewe, Nuvuga ngo Kinshasa irimo irashaka kubabaza abarwanyi ba M23 ku buryo bukomeye cyane. Noneho hamaze no kumenyekana andi makuru, ibi bitero byibasiye inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, hano muri Bukombo, muri Nyabyondo, gukomeza Rukweti, aho bita za Rwibo na za Mutongo, none mu majyepfo ya teritwari ya Masisi, ibice bya Katoyi, ingabo z'igisirikare cya Kongo zibirimo nyuma y'imirwano ikomeye cyane abarwanyi batsinzwemo, kuko M23 yabonye ingabo z'u Burundi zatase cyane Kivu y'Amajyepfo, bafata abasirikare bamwe baberekeza muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu nibo bazengurutse umujyi wa Rubaya. Umujyi wa Rubaya urarinzwe kuri ubu, ndetse urinzwe kurenza umujyi wa Goma. Kuko nuvuga ngo Goma hariya inyeshyamba za 23 zo zirimo zirikanga ibintu bitatu. Izi nyeshyamba mu mujyi wa Goma zirimo zirikanga wenda tuvuge ibitero by'indege bishobora gutungura wenda abarwanyi, nabwo mu gihe ikoranabuhanga hariya mu mujyi wa Goma bakoresha baba bariciye muri humi, bakikanga abaturage. Buri abaturage nibo bantu babi. Izi nyeshyamba rero zivuga ko abaturage hari abakomeje kubikanga, na cyane cyane ko hariya ubundi bino bice biri kuberamo imirwano ikaze cyane, cyangwa se ibice wumva ngo abarwanyi ba 23 bakomeje kugenda babivamo, barimo barakorerwa icyo bita ubugambanyi, kuko abaturage bakomeje kugaragaza ko batishimiye imiyoborere y'aba barwanyi, bashyirwaho pressure cyangwa se igitutu, bari mu mategeko ya kinyeshyamba. Niyo mpamvu abaturage bakomeje kugaragaza ko batishimiye imiyoborere cyangwa se imitegekere y'izi nyeshyamba, nubwo atari bose, ariko abaturage bahariya mu bice izi nyeshyamba zirimo bavuga yuko batisanzuye. Niyo mpamvu aba barwanyi bakigira mu mujyi wa Uvira bateguje imyigaragambyo, ariko yagaragayemo abantu bakeya, kuko abaturage benshi bari bakomeje kwihisha na n'ubu. Noneho izi mpunzi cyangwa se ukuvanwa mu byabo kw'aba baturage, ni nabyo umuryango w'abibumbye cyangwa se MONUSCO ikomeje guhera igaragaza ko hakwiye kubaho gufungura inzira
noneho abakuwe mu byabo n'intambara, abahunze intambara urugamba bakabona uko bitabwaho bagahabwa ubufasha. Ikirema 23 ikimara kugihakana, ntabwo byakuyeho ko yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa bino bihugu bikomeye byakomeje kugaragaza ko ari ngombwa. Ane mpamvu kugeza kuri ubu ngubu umujyi wa Goma ushobora kugabwaho igitero gikomeye cyane cyo gufata kiriya kibuga cy'indege, kuko ibihugu bikomeye yaba iby'Ubufaransa, yaba Ababiligi, yaba Abongereza, yaba Abadage, bose bakomeje kugaragara ko bari ku murongo umwe. Nuvuga ngo iby'igihugu kimwe kivuze n'ibindi biri inyuma yacyo, ku buryo hashobora kubaho ibitero bitunguranye cyane bishobora kugaragariza izi nyeshyamba ko n'ubundi ibyo babategetse kubahiriza batabyubahirije. Kuko niba Leta ya Kinshasa n'u Burundi bafatanyije hariya muri rwa rugamba, barabanje kugaragaza yuko bubashye ibyo Amerika yasabye, kuko byagenda kose ntago M23 yasuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika nirangiza ngo ikomeze irwane. Uko byagenda kose kuyigwa amahoro bishobora kugorana, kuko Amerika ni igihugu ariko ijambo bategetse cyangwa se bavuze ubundi bari ugomba kubahirizwa. Izi nyeshyamba zishobora gushyirwa mu mitwe y'iterabwoba kandi bikaba bibi kurushaho, na cyane cyane ko ibi bihugu by'umuryango umwe w'Uburayi byafatiye ibihano bikomeye cyane abayobozi b'ihuriro rya AFC M23. Umuryango umwe w'Uburayi bikurikira ku kuba Leta ya Kinshasa yo ubwayo yarabakatiye igihano cy'urupfu, abarimo ba General Makenga, barimo ba Colonel Nanga, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Abamaze guhabwa igihano cy'urupfu hiyongereho na Joseph Kabila wayoboye Kongo imyaka 18, kuri ubu ngubu waburiwe irengero udashobora kumenya ahantu herereye, nyuma yuko ashinze ishyaka rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi, bigakorerwa i Nairobi muri Kenya. Nyuma yuko bikorera ari Nairobi muri Kenya rwose, ubu ni uvuga ngo nta muntu uzi neza icyerekezo uyu nguyu Joseph Kabila aherereyemo. Nta muntu ukizi. Noneho rero iyi mirwano cyangwa se uru rugamba ruri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru, M23 irimo irahomba cyane, ndetse abenshi barimo baragaragaza yuko ahangaha muri teritwari ya Masisi hashobora kuvumbuka intambara iremereye cyangwa se ikaze kurenza uko abantu babitekerezaga. Ibitero FARDC iri gukoreshamo izi ndege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zamaze gusenya burundu ikitwa ibirindo bya M23. Hariho n'abasirikare batorotse kubera ibitero babonye, bahunze urugamba, kuko nuvuga ngo FARDC n'abari kwitera inkunga ntago bari guhumeka. Nuvuga umurwanyi wa M23 uri muri Kivu y'Amajyaruguru, ahari hose isaha yose yiteguye icyo bita ibitero, kuko ntabwo Kinshasa iri guhagarika ibitero byanyu. Ibitero yagabye muri santere ya Masisi byatumiza inyeshyamba zivuga byinshi, kuko Kinshasa yo iravuga ko iri kwirwanaho. Habaye ibiganiro, habaho amasezerano, habaho kutayubahiriza, kandi M23 ntabwo ifite ubushobozi bwo guhanura indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo.
ibi nakomeje kugenda mbibabwira kenshi, abantu batereka reka n'umutwe ufite ibikoresho bihambaye, ariko ibitero bya buri munsi by'indege yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru nta munsi n'umwe bisiba kwibasira abarwanyi b'izi nyeshyamba. Nta munsi n'umwe bisiba kwibasira abarwanyi b'izi nyeshyamba. Icyo umutwe ukora ni ukugaragaza ko ufite ingamba nshya zo kwihanangiriza cyangwa se guhanura izi ndege z'intambara cyangwa se gukora ubundi buryo bushoboka, ariko ubwo guhanura indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo byo bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, kuko rwose na bamwe mu bakurikirana hafi ibera hanga ku butaka bwa Kongo baremeza ko bigoye cyane kugira ngo izi nyeshyamba zibone uburyo zihanuramo ibikoresho by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero noneho perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze amagambo akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko ngo hari impungenge zikomeye ku myitwarire ya bamwe mu bayobozi n'abakozi bakorera mu nzego zimwegereye, akabashinja gukorera abami babiri no kutagira umurongo umwe mu miyoborere y'igihugu. Ibi yabigarutseho rwose mu mvugo ikakaye, yavuzemo ibisa n'imigani y'imigenurano yagaragazaga ko rwose bene iyo myitwarire ishobora kuzagira iherezo ribi. Bo nabo yabwiraga bari mu buyobozi hariya. Noneho amagambo aje yiyongera ku makuru amaze iminsi avuga ko hari umwuka mubi, ko hatifashe neza muri iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, ariko by'umwihariko ku bijyanye n'amahitamo y'umukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Noneho amakuru atandukanye agaragaza ko hari rwose abayobozi bakuru b'ishyaka batashyigikiye ko perezida Ndayishimiye yakongera guhatanira uyu mwanya wo kuyobora iki gihugu nanone kuri manda ya kabiri. Mu bavugwa muri izi mpaka harimo rwose umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bamwita Reverien Ndikuriyo, perezida wa Sena Gervais Ndirakobuca, ndetse na Grace Daniel bamwita ngo ni Ndabirabe perezida w'inteko nshinga amategeko. Aba bose biravuga ko rwose ngo badafite icyemezo cyangwa se icyerekezo kimwe na perezida Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu. Ubu rero ku rundi ruhande hari itsinda ry'abanyamuryango bakuru ba CNDD-FDD ryafashe icyemezo cyo gukomeza gushyigikira perezida Ndayishimiye, ndetse banashyiraho ihuriro ryiswe bene ngo ni bene Samurarwa, ngo ni bene Samurarwa, ngo bigamije kujya gute? Bagamije kungurana ibitekerezo ku hazaza h'ubutegetsi no gukomeza kumushyigikira mu bikorwa bya politiki. Abasesenguzi ba politiki rero mu Burundi baragaragaza ko kwegura kwa Evariste Ndirakobuca, kwegura kwa Reverien Ndikuriyo ku mwanya yari afite muri Sena mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025,
byari bigamije kumuha umwanya wo kongera kujya gushyira imbaraga mu ishyaka rya CNDD-FDD no gutegura ahazaza he muri politike y'igihugu, cyane cyane bivugwa ko nawe rwose ngo yaba yifuza kuzahatanira umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Burundi. Mu biganiro yagiye agirana n'abanyamakuru tariki 2 z'ukwa mbere 2026, Ndikuriyo yatanze amagambo yagaragaje ko rwose yiyumva nk'umunyapolitiki ufite ijambo rikomeye muri cya gihugu, ndetse yasubije bimwe mu bibazo byari byarabajijwe na Perezida Ndayishimiye, ariko mu buryo bwumvikanye bose ngo nk'ibirengeje ibisobanuro byari byatanzwe n'umukuru w'igihugu ubwe rwose. Muri ibyo yabajijwe harimo igihe rwose leta y'u Burundi izafungurira imipaka ya Gatumba n'uwa Vugizo. Ibi bihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndikuriyo yasubije ko iyo mipaka izafungurwa icyarimwe n'umupaka uhuza Burundi n'u Rwanda. Kandi ibi bitandukanye n'ibisobanuro byari bimenyerewe byatanzwe na Perezida n'abandi bayobozi ba guverinoma bavugaga ko ngo iyo mipaka izafungurwa igihe umutekano uzaba wagarutse mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu kibaya cya Rusizi. Hagati aho rero amakuru aturuka mu ntara ya Gitega avuga yuko rwose mu gitondo cyo ku itariki 5 z'ukwa mbere 2026 Perezida Ndayishimiye ngo yazindukiye mu biro bye ahagana rwose aho abakozi bari abakozi ngo bari mu masengesho abanziriza akazi. Aha ngo niho rwose bivuga ko ngo habereye amagambo akakaye Perezida Ndayishimiye yibasira cyane bamwe mu banyapolitike, abashinja kutamuba hafi no kumugaragariza uburyarya. Ngo Perezida Ndayishimiye rero yababajwe nuko hari abanyapolitike batitabira ayo masengesho ariko bakamunenga iyo ngo adahari. Mu gihe rero ngo iyo bari kumwe bamwereka ko rwose ngo bamushyigikiye, ariko ngo baba batari kumwe bakavuga baturiya rwose nta buyobozi bwe rwose naveho. Nguko rero ibi ni ibibera hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi cyane byarakaje Perezida Ndayishimiye avuga ati hakwiye kuba icyo bita impinduka. Ndayishimiye rwose avuga ati impinduka zo zirakwiye. Ndayishimiye avuga ati rwose impinduka zo zirakwiye kuko ntabwo byumvikana ukuntu abantu batashyigikira perezida wabo w'iki gihugu. Perezida Ndayishimiye rero ntayo nguko urumva yuko ibintu bikomeje kuzamba. Ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane rwose, uko bwije n'uko bukeye ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane. Noneho rero muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubusanzwe n'ubundi urugamba rurakomeje. Muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi urugamba rwo rurakomeje nta guhagarara. Muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Rucuru, mu nkengero z'umujyi wa Goma, aha hose ni intambara.
abakomando b'ingabo z'u Burundi n'ingabo z'igisirikare cya Kongo binjiye mu duce rwose dukomeye cyane bambaye imyenda idasanzwe. Nubwo agace kitwa ngo ni kwa Swima kavuga ko rwose ngo kari mu maboko y'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro igizwe cyane cyane nka Wazalendo, FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi, umutekano uracyari ikibazo gikomeye cyane kuko ngo gikomeje guteza impungenge abaturage, abasesenguzi b'ibibazo n'umutekano. Ibi ngo byongereye kugaragara nyuma y'igikorwa habayeho gusahura byibasiye ikigo nderabuzima cya Swima. Hano haravugamo uruhare rw'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC, hakavugamo Wazalendo n'inyeshyamba za FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ariko hano nubwo bakomeje gushinja abangaba, ibi ni ibice byari bisanzwe birimo abarwanyi ba 23. Uko amakuru aturuka muri kara gace avuga ko iki kigo nderabuzima cyasahuwe nijoro ryo ku cyumweru tariki 4 z'ukwezi kwa mbere. Imiti rero ikoreshwa imyinshi mu kuvura iyi ngo yaragize gute, yarasahuwe. Isahurwa angana muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi bakavuga yuko ngo hamaze iminsi habaye ibitero bikomeye cyane, abarwanyi ba 23 bagakomereka, abandi bakahaburira ubuzima. Ni nyuma yo guhangana n'ibibazo bikomeye cyane birimo ibya société civile n'ibya gisirikare, haracyari impungengero zikomeye cyane kuko bakomeje gusaba ko habaho ubusobanuro bufatika n'ingamba zifatika leta ya Kongo Kinshasa igomba gufata. Aha ngaha barabaza leta ya Kongo Kinshasa ingamba zifatika, none bakayibaza no mu bice inyeshyamba zigenzura, kandi izi nyeshyamba ubutegetsi bwazo ntaho buhuriye n'ubwa Kinshasa. Mwumve, ni ukuvuga ngo uburyo leta y'u Burundi ikomeje gukora mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, niyo ngo bakomeje gutera ingufu ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None mu bibazo bikomeje kubera hariya, bakomeje gusaba ko habaho ubusobanuro kuri leta ya Kinshasa, itanga ubusobanuro bw'ukuntu imiti yibwe, ibitaro byasahuwe, kandi rimwe na rimwe bikorwa mu bice inyeshyamba za 23 zirimo cyangwa se zagenzuraga. Bakavuga bati rero tuzasobanura dute kandi ubutegetsi bwa Kinshasa butari mu bice inyeshyamba zirimo? Bikaba ikibazo. Hariya bikaba ikibazo kuko ruvuga ngo leta ya Kongo ikomeje gukoresha buryo ki bwose bushoboka kugira ngo ibashe kujya gute guhangana n'ibibazo, cyane cyane yereka abaturage yuko bari kumwe gatanu ku kandi, yereke icyizere abaturage bakomeje kuyigirira, kuko abaturage bakomeje gusaba yuko izi nyeshyamba zagira gute zavaho zikava mu biriya bice. Ishyirahamwe rya FEDECO ni FECODE, ni ishyirahamwe rya FECODE riharanira gutabariza abasirikare b'u Burundi babuze. Iri noneho ngo ryatangaje ko abasirikare barenga 1000 bari baroherejwe mu kibaya cya Ruzizi, kugeza ubu ngubu batazi aho ngo baherereye. Ariko ibi ngibi ntago byize bitangazwa. Gusa ryashyirahamwe ngo ryasobanuye ko ngo hakiri urujijo rukomeye cyane ngo kubyabayeho, rigira riti rwose nta wamenya niba
aba baraguye ku rugamba, niba barafashwe mpiri cyangwa se niba barahungiye mu mashyamba yo muri kariya gace mu gihe cy'imirwano. Ni benshi cyane. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara tariki ya 4 ku cyumweru, uyu muryango wagaragaje impungenge zikomeye cyane z'imiryango yabo abo basirikare, kuko ngo barasaba ko inzego zibishinzwe ngo gutanga ibisobanuro byimbitse cyane ndetse no kubasobanurira birambuye mu buryo bufatika ibyababayeho. Ku ruhande amakuru yizewe aturuka mu nzego za perezida, mu nzego z'iperereza, agaragaza imibare irushijeho gutera impungenge, aho bivuga yuko rwose abasirikare b'u Burundi bagera kuri 1794 abangaba ngo baburiwe irengero muri kariya gace. Bikavuga ko bose bavuye mu birindiro byabo, ariko kugeza ubu hakaba hataramenyekana aho ngo baherereye. Imirwano yabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane hagati y'itariki 2 z'ukwezi kwa 9 n'itariki 12. Yaranzwe n'ubukana bukabije cyane mu bice byo muri Ruvungi, Sange, agace bita Ruberizi n'agace bita Kiriba. Iyo ni imirwano yahuje umutwe wa AFC M23 twirwaneho, ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ababafasha barimo Wazalendo ndetse na FDLR. Raporo zitandukanye zigaragaza ko rwose ng'ibihumbi by'abasirikare b'Abarundi byoherejwe muri Kongo, aho ngo amakuru avuga ko umubare wabo ushobora ngo kuba wiyongera ku bandi basirikare bagera ku bihumbi 20. Ibi bigaragaza uruhare rukomeye cyane rw'ubutegetsi bwa Gitega mu ntambara. Ariko nanone hakibazwa abo basirikare bagiye hehe. Mu gihe nanone ku rundi ruhande amakuru avuga ati FDLR kitatabaje abasirikare bangana gutya, Wazalendo kitatakaje abasirikare bangana gutya, FARDC kitatakaje abasirikare bangana gutya, ko bagaragaza ko ingabo z'u Burundi azo zatakaje abasirikare umubare ungana gutya. Cyane ko ibinyamakuru byanditse ino nkuru, ibinyamakuru bikunze guhengamira kuri M23. Bavuga bati rero ubu rwose izinyeshyamba zaba zarabisasiye hafi ya bose, bakaba nta numwe gihumeka umwuka w'abazima. Reka mbashimire rero, reka mbashimire, ngire nti ibihe byiza kuri mwese mwahisemo kubana natwe mugakana kuri subscribe, ubundi mu likinge amakuru yacu yo nakagaruka.